Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong ba, kini gibawan na po containment zone. No? Tik, ka-apprehension na po hospital hi kalong ba, yo, kidon yaw ni kunyang jingpang, ngin pendung iki po hospital kin penbet pada sikit kuy ganom long ngidan ya ka isolation ward hapo ganesh das tangba kaladap mo kaladap tingi lem nung ilelit meneng ya pet tingi ong ba menta bakal apoi ka stage kumni ngidan sibun tadi containment zone de namar bangibun kumni containment zone ngin hapan increase ki number of beds hapo ganesh das at least kindawan kan long ba itu gibawan ni containment zone try ki wan san gon kidi banyo ka caka ban thia apo ganesh das ngin test ki lada kilong negative kamot kamdan jig masyo ino tambah long ni haban fikir bana ni hab long ataka ni hab long fikir takada ngila alij mene ngila ipet ngila activate sa shpoteli jintia kan mi sa khatsan teli hak ka top floor kamot arsan teli jintia tigini ki staff nurse ngila appoint yaki ngila activate bagi tu patient bagi pa kiong bala da filong kum num sawan biang itu pada ngila phone biang ngila sim kan ya ka address be ka phone bagi don ki kisang balang ki ba phone ini ngila phone biang ki ngila phawan ni lam ki tinggal ayo ban bu ki biang hai tu caka ba ngila pen bet benda ka capacity kalong ni po isolation ward ki don tang santali ki jentia tama gini ki jentia pada ki bu be tek tang nama ta ki positive jingsha tangi positif te mentang ila penlong itu berkhat ki isolation ward kani ke ban receive yaki pada igini ki bagi long ki belong suspected hakawai ka hall ka bandan ke physical distancing katakan long kumba shibho jitia to ka first hall ka second hall kan long khatsan jitia ta kamat arsan berkhat